Mumlu ekan ha? Tutman aka? Şunu haleyde sen çıkargan da aldı bilen de 300 lira. Kızıl Yıldız'dan ha? Yok Kızıl Tu'dan. Kızıl Tu. Hakkı caravatır. Aa. 350 bereyin desin de ne satmayın. Özü bu janagı Karol'dun balası dep çıktı öyle. Yok. Ben şu öz kızı sınırda kızı aldı bilen bunu ata çoğun atalar Özbekistan'a getirdi. Oo. Uzunluğuna kızı aldım. Katlı barat geldi. Hazır bıştı ha? Canası. Canası. Şunu sen çıkardın öyle. O şunu çıkardın. Oo. Diykan adamlardan Duykan жақсы аттар шығады, бірақ қымбат шығады екен да. Kımbat çıkardın. Gelişi aldık da. Oo. Жақсы. Çağıp көріп алдыңыз өзіңіз. Çok çapbayla öz garanti dedi kulağına. Men tanıdık ekan tanış ana. Ат келсем айтқандан ham жақсы шықты. Бойы қанша эле? Бойы чоң бұның, а? 1.62 çıktı da. 1.62. Жақсы, нәсіп болсын. Бұға қайманат қойдыңыз ба? Тайбаста қойды да. Тайбас? Тайбас таят болсын. Пайда беріп тұр, бербепсіз да? Жоқ. Өзіміз қызы. Şuusu gelmeye bak şunu. Onun bu? Geçer biri aşırı çıktı mı şu an? Topozu bak onu özüzdü. O sorunu şunu koy. Bunun şerigi 600 mingге satılgan. Şunun şerigi mi? Şunun şerigi bir jele da. Ошону мен 600ге сатылганыңызды о бирде 2 жыл болуп кетти экен, ошол жакта байланып турду эле. Оған нерде байланса фарктың го. О, аны биринчисинде Баткен жака барып келди эле аныңыз? Жок, ал бес. Башка ба? Алар мындан мурункусу. Буларды бир чыгардың сен ошондо да. Муну экөөнүн бири сатылат деди менен муну сураганы сурай берди. Аны 800ге сураганда бербей койду. Мен досумду бирге окуйм. Досум деп 600ге бердиңиз ага. Досум 600ге деп бага бер. Азыр эми Катып жарап атат. бек болсун жыргап атат ал менен, а? Жакшы жарап атат. Бул жана Шамши ажынын Санчосунун балдары да. Ошонун эң чоң балдары да бул. Азыр 3 асы 3 турушу. Турушу. Эң чоңдору 3 асы экендан да балдарынан. Мен ушунда алган 3 асы ошондон берки балдарын билем да 3 асы. Нар жагы деле бар да, Нар жагынан Машакяники. Ошо Машакяникин билем. Ошо коюлган ошо. Машакадан кийинки жаныбар маралына келип калыптыр, а? Бул ушу чуркаймада да болот. Дагы кичине суусу келип берет да. Бул дөбүрөк багып койду. Буттарды карагыла. Турганда мынтип тура берет. Мингенде эми ат 100% башкача ат болуп калат. Энеси тургойгон да. Фаздакедай. Эки тараптуу экен да бул. Анан бул мындай улап барганда ошо өзү киреңдеп турат. Боксер голдорго окшоп. Бирок бул атасына эле окшош экен да, мындай сургойон жака тартылган жери жок экен да. Атасына окшойт. Санчо. Досум дагы күрөңүрөөк. Ооба, ал күрөңүрөөк. Бул жоонураак экен, ал узунураак, бийигирээк болсо керек, а? Узунураак. Бийигирээк бул. Мисалы калтараак көрүнөт. Ал узунураак көрүнөт. Косураган. Бул сатылбайт, а? Жок, бул үйдө. О, ичкериде да бирөө турат ака. Ат көп экен да сизде. Тайлар бар эле ушунун балдарынан ал, Беркинин балдарынан. Кетип калыппы талага. Эми кийинкисине чыгарабыз да. Боло берет. Если что, ушунун балдары бар экен. Ушунун желелешинен балдары бар. Негизи эле Кутман таксыр дегенде көпчүлүгү Санчо деп түшүнүп калган да. Мына сорун жана. Өзүңүз таштап алдыңыз. Өзүм бир биринчи жолу. Ушу 600 да тегерентим да. Шаршан жерден баласы алмаз деген. Ошо айландырбан. Эми болуп калды. Ичине алып уруп калды окшойт. Тага карман дегенден.
Nasip kılsın he. Zor da bu ha. Kulakta asırıp alıp çıksan ha. Bize girelim. Ha, parayla bir saka.